Another. At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level, where only the best of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's fresher than fresh. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each. Every mamulak tayo kasi 15 minutes mo rin ang isubo lang sakya na nga
At Ralph's, fresh groceries are our thing, so we check your delivery order for freshness at every step from farm to store and pick and pack every veggie in your free pickup order with care, because we treat your food the way we'd want ours to be treated. We're fresh every day, so shop anyway. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the buy 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Every time Taco Bell's nacho fries returned, those Mexican spices were drawing something closer to the surface. And once they taste that warm nacho cheese sauce, they won't stop till there's nothing left. Can the Fry Force save the world and the nacho fries we love? So either we fight together, or we fry alone. Or will the monsters devour us all? Get your nacho fries today while you can. Now serving at a Taco Bell near you. At participating U.S. locations for a limited time only. Fall is just around the corner. Lowe's has what you need to change with the season. Like our new lower prices on select bagged mulch starting at $2.88 per bag. And American Gourmet 3-burner gas grills was $149, now $129. Fall together with Lowe's this Labor Day, in-store and online. Lowe's, home to any budget, home to any possibility. While supplies last, selection and product availability varies by location. Valid 8/19 through 9/8, U.S. only. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii.
Sige. Low. Parang yung chest. Offline. Pari daw yata. Open daw si Igon. Tama daw nila si Igon Dol. Sino? Paring Rolex kasi paring Andres. Dalawa daw sila paring Andres. Okay. Sino bang ano natin? So pa ako si Magbobote. Kaya amin yata, idol. Dali daw sa atin. Tablet. Dali daw sa atin si Igon Dol. Sige. Bet, ito lang. Ano ko. Public ko. Bet mo lang, Lods. Kanina yung mic na yun, Tol, parang grounded. Grounded ba to? Yun. Okay na. Tayo, Tol. Kaya tayo mga bossing. Ayos. Tatapos lang din. Sino sasali, Lods? Si, ano? Si Carly. Sige. Wala. Wala pa. Sabi na. Yan. Trios muna o Open na kaya to? pa-open na siya? Open na daw siya, sabi niya. Sige. Ayos lang. Subo lang ako. Subo lang din. Sarap pala nung guantol na, nung Mexican salad. Ano yan? Mexican salad. Mexican salad. Yun ba yung may ano? Cilantro. Hindi, Tol, yung apple, strawberry, tapos yung cilantro. Hindi ko alam Tapos kung may yun yung paminta. natikman ko na ano, pero mahilig ako sa Mexican sa food dito eh. Pero tacos ako palagi. Tapos may paminta at saka suka. Hindi ko pa natikman yun ah. Pero sa akin yung street food nila, yung tacos de Masarap. tacos de cabeza. Palagi na order ko eh.
Karne. Ayun. Aring Idol Lodi. Good morning, good morning. Morning. Tropa ko pala si magbobote. Tropa ko sa Pinas. Okay. Nice. Simula nung bata Yun. hanggang nagkabulbol. Yun. Joke lang. Okay. Saya kasih basic. Nag-update ba sa inyo nung binuksan nyo? Oh. Nag-update sa akin eh. Nag-update. Eh, no, yung Vanguard na. Vanguard na? So, Anong- 9 hours data, 8 Ano? hours. Ibang game yun may naihalo din yata din sa ano eh. Si Verdansk eh. O, tol. Yung train, pinatigil lang nila eh. Binara doon sa may tunnel. Wala na. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enemy soldier incoming. Salamat Insan, Brian, Neil Eros. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. Antayo. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the tayo, gas. saan tayo? Get to the safe zone. Pili kayo? Saan tayo? Oh, sige. Tara. Baka na to. Yun, Idol Lodi. Tayo na ilang beses ako nag-error kahapon scan and repair ako kagabi. Uy, putan, Dami. Dami to. Lipat tayo. Tangina. Yan. Unahan pa ako. What? Warm up. Survive and you can redeploy. Warm up sa gulag. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or Yun, capture pwede the na. objective. Tara. That
Where na you? Doon ba? Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. An enemy team is hunting. Stay alert. Nakagak pa. Uy. Bounty target has been marked. Kill 'em. Uy. Pwede na, pwede na. Hindi pa nga. Tambay station. Dun sana sa... Dito meron. Saan tayo? Wala din natin yung bounty mo tal. Okay, bilhin ko muna safety net. Naku, may tao sa buy station. Dito ako. Dito sa orange? Nasa taas. Tara, Jar, tara. Bilin. Dito na sa akin. Pilot. Layo kami. Kunin ko lang tong box dito, pandagdag natin. Gulag. Surviving earns them redeployment. Yun, pwede na natin bilhin. Ha? Saan ka pupunta? Bibili lang din, saglit lang. Ay. Kala ko may kalaban dito. Coming, ton. Gas is closing in. Try kong ilot dito tal. May gulag pa pala si Bote. Meron pa. Uy, Okay. hulog ako. May naglo-load out ah. Teammate got a proper sorting. We're sending them home. Sige lang, tol, sige lang. Bili tayo. Enemy UAV overhead. Ang tagal. Dito na sila sa akin. Yeah, tol. Load out. Ay, wala pa kakasya. Saan tayo? Tatago. Hello. Enemy UAV overhead. UAV. Nag-lady sila. Tago. Dami Tago. Kami, tol. Nako, down lang isa tal. Dito na yung... Shit. Pero... Sige lang tal. Loadout muna kayo tol. Hindi rin kompleto. Ano yun? Coming. We're out of time. Scrub the contract. I is coming. Bili. Pera. Bili natin. Ito, dropping money. Sana. Kunin ko na yung Scabby ah. Parang bots. Pera. Ang bobot. Ay, ano? Ang bobot. Claymore. Magbobote. Saglit. Ang bobot. Na. Sa buy station. Kala ko parang magbabate. Parang ganun. Bobot. Supply box ready for pickup. Enemy soldier Uy, incoming. may nag-landing ah. May padrop tal. Objectives updated. Move to the next location. Parang malapit lang eh. Enemy UAV overhead.
Oo. Nandyan lang yung mga yan. May nakinuha yung one truck. No visual. Wala naman sa scavenger eh. Wala. Objectives updated. Move to the next location. Meron nagda-drop. Enemies in the area! Enemies in the area! Enemies in the area! Enemies in the area! Enemy UAV overhead. Naku, UAV pa nga. Nandun sila sa malapit sa scav ah. 3 nakita ko eh. Copy. Copy. Pupunta na ako dyan. Ito na. Oy, they're shooting me. Scary. Likod. Shit. Meron pa dyan? Uy, ito na! Ito, tarkid natin. Likod. Oh! I did not see. Utang yun ang solo ito. Mga sarkod niya. Iba yung pinanggalingan nito ah. Nakatago lang surplus. Ibang team tol. Lalabanan nila oh. Very nice. Ayun. Naku, may scab pa pala tayo dito, no? Tayo na, nandito Dami sila. yata dyan. Yung pumatay sa Oo, atin. nandito sila. Load out ka na lang. Naka na. Try tayo magpaking. Katapos niya. Oh. Bahala na mga pre. Kayan. Wala pang pera. Pasto. Maria. Mariang palad. Doon ka. Okay. At kukunin ko yung kayo.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Kayo pumili, kayo. Okay. Battle Royale. Yes. Set a drop point for your team, soldier. Tara tol, Gas is kakalayo-layo approaching tayo. position. Move to the Sige safe tol. zone. Ilods. Yan. Awil Palo. Yeah. Copy. Affirmative. Huwag mo po italo, masakit. Awil Palo the Puwet. Ay, papunta din ata. Meron na. May mga malalapit din. Ayun nga, Ron, meron nga. Saan ang dami, oh? Wala niya. Isang team na yan. Sa akin? Wala. Andun sila dun, oh. Wala sa akin. Na sila. Eliminate all targets in the AR. Jäger, diyan ka na. May susunod dito eh. Di... Patay ako. Patay yan. Patay sa'yo yan. Nandyan sila, dyan sa skin. Selfie. Salamat po. Saan ako? Selfie. Selfie. May time. Sniper rifle here. Load out. Pwede na ata. Iba ba ko? Pwede na mag-loadout tol. Tol, pwede na tol. Pwede na. Oo, pwede na. Pwede na. Tara, Let's go. load out. Let's take it. Ayun na. Waypoint. Ay, papunta na Pupunta dito dito. yung mga yan. Pupunta dito yung mga yan. Papunta na tol. Papunta na. Green team. Di- Green. Meron na sa green team eh. Sige. Kulang pera. Dito banda. Kulang 300. Siyempre. Ay, doon. Nasa open Sige, sila oh. drop mo, pre. Contact! Ayun, nasa open na pala. Contact! Wala akong sniper rifle. Loadout drop. Mag-snipe kayo oh. Sarap mag-snipe. Ako. Wala na. Ay, Ayun, may naka-sniper. May Dito sniper. naka-sniper. Waypoint. Mark. sana pala. Dito na patas na. Nandito, nasa bahay. Nag-snipe. Enemy team is Oy, tracking your position. sa taas. Uy, ina. Waypoint. Mark. Yung fucking camper. Nagka-camp lang eh. Ay, hindi ko nakita yung pwesto nito. Nandun pala. If they survive, they can redeploy. Sa taas ng bahay ah.
Meron din sa blue. We're in the Meron gulag din sa now. blue. Fight your own redeployment. Ay po. Nako. Ilan yun? Layo na ako ha. Santim yata yun. Pay attention, you'll be out there soon. You're up next, mate. Get ready. Galaw yung barrel ko. Ano, threat pa pala ako. Is ko naman namatay doon. Hit. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Andiyan pa ba sila? Oo, tol, nandiyan pa Time sila. to earn your freedom, soldier. Bounty ako eh, bounty nila ako eh. Stand by for redeployment. Namatay siya sa C4 gagad. Nag-load out din sila. Your teammate got a proper Okay. sortie. We're sending them home. Where is we? Meron dito. Uy. Tayo. Meron din. Layo ako muna dyan. Ay, tangin lang yun. Parang cheater itong control. Itong boom. Boom. Walang buy station na malapit. Tol, belokan dyan na. Tol, buy Okay, station. Parang, ayun, dyan na pala yung ano. Tangin. Yung bilog tol, andyan na yung Kaya, bilog. Jer. Sunduin kita, sunduin kita. mo ako, Jer. Station here. Ay, Tapos bilhin ay. na tayo saglit, bilhin na tayo saglit. Sige. Surveyed Wala ko pwede to. Ay, tol, si... Wala na kung sinong nasa top, tol. Sige. Pin ka lang. Saan ba saan ba ang kukunin natin? Ay, Oo, top makakapan mo tayo. Kunin ko na yun. Sige, tol, sige, tol. Pasok muna tayo dyan, pasok, pasok. ay tangin lang yan. Ready for pickup. May red bar din dito. Hindi na kabisado yung mapa eh. Multik pa. Loading sa akin. Uy! Ano mo, di magparakit si Gago. Sa hospital ba yan? Ah, tol. Uy, ba't ka nito? Wala Ay. nang train, pre. Wala nang train. Oh, di natin nabutin si Busit. So, sorry. Di ko may parado na pala yung train. Ay, yung ano doon, Ah, tol, bunker. wala. Tinanggal nila. Tol, may tawa, tol. May tawa dyan. May tao, may tao, may tao. Kasi iwas na lang ako. Ayun, oh. Ayun sila, oh. Tuloy-tuloy mo lang, Lods. Tuloy-tuloy lang. Oo, tayo na. Nabanatan ako, eh. Salty naman. Tol, gusto mo magpalit server tayo? Sige, tol. Pwede din. Pwede. I'll take the
Putang na nyo kayo ah. Uy! Ay, lakas ah! Tumabay, ano? Tara, palit. Sige, sige, sige. Tara. Sige, live tayo, pre. Kanino tayo sasali? Kanino? Si magsa-server, si Basic. Sige. Sige, invite na lang kayo. Ay, hintayin natin. Sino ano? Sige. Yan, invite ka namin. Yun. Okay. Abay, last game ko na din. Papalit sa akin si paring Chess. Pasok na din ang trabaho. Sige, Lods, sige, Lods. Anong settings mo, bossing, sa audio mo? Sa ano? Yung volume. Ay, may dati humming na? May humming pa? Tol, parang Napipick up talaga. niya yung ano, yung mga Oo. background. Pagbigat at ano. Yung microphone volume Oo. i-try mong babaan ng konti. Nasa options, audio, ano. Baka tong headset ko na yung ano. Baan ko lang extra volume. Let's check volume. Shout out Master Gren Santos Ignacio and Jose Sorizo. Jigsmeister sa Papa Granny. Mga idol Lodi. Thank you, Insyong. Insyong Nerona. Salamat. Tropa mo yun, ano? Yun, okay. Parang okay na. Yung mic mo. Okay? Okay na? Medyo mataas ata yung Baba mo pa ng konti. palit ako mamaya. Yun, tumitigil na siya eh. Carburador natin pa. Carburador? Okay na, Lods. Okay na. Try mo magsalita. Okay na. Okay na. Tumitigil na yung mic eh. Pag ano eh. Ayos. Ano to?
Kamusta carburetor natin? Carburetor. Chicken na ba mga lods? Kain tayo, kalating saging. Sige lods, sige lods. Roger that, Roger that. Tagal ko na hindi naka-chicken eh. Baka ito na yan. Wala gustong lumaban ah. Ito, nakabot sila. Call of Duty Vanguard. Ay, may madidisi. May madidisi sa atin eh. One of the party member lost their connection, sabi eh. Oh? Mic check, mic check, mic check. Mike. Dito pa ako, dito pa ako. Dito din ako, tol. Carlisle, magbabote. Mic check. Oh, papabuhat lang ako, Lods. Mic check, mic check. Yan, dito pala. Carlisle. Mahirap din ba mag-connect sa inyo? Oo. Ito, meron na sa amin. Easy yata ah. Marami yatang ano. O mahirap. O konti lang naglalaro ngayon. Nakapasok din kami. Sa awa ng Diyos. Uy, error code. Yan nga. Ito na yun. Sabi ko na nga ba. Baka ako yun, yung sinasabi mo. Mag-error ako. Error code ako. Kailangan ko mag-restart. Ay, nako. Malas. Lagi na nagaganito pag ano eh. Wala nung update ko eh. Nangyari dito.
Installing shaders pa. Hello. Wala na tayong kasama mo, Lods. Umalis. Wala na, umalis na. Diba? Wala lang. Kaya. Sayang kasi yun. Paring Chess, sali natin. Gusto mo. Sige. Copy Chess. Yun. Ay, naka. Yun. Sasali na ba siya o ano? Okay na, sige, Tom. Lalas game na din naman ako eh. Sige. Kaso na, palit na lang siya sa akin. Nag-install pa yung shaders ko. Yun lang. Pero tapos na. Maganda itong bagong Vanguard mo. Vanguard. Parang ano ba to? Parang Cold War. Pero ano, walang snow. Parang kwan ata, Lods. Parang yung World War eh. Oo. Parang yung unang Call of Duty ah. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Into the AO. Ay! Lapit na naman Pasko mga Lods. Happy New Year, tol. New Year. Scavenger contract. Copy. Battle Royale. That is Right, a soldier. GG. Mark No a drop question point mark. for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone.
Parang tol, wala ako. Uy, paring Carlal na. Located a supply box. Secure that position. Sorry, sorry. Uy. Nahuli ako. Kailangan Lods, lapit lang naman. Next objective located. Yun. Okay. Enemy helo. Next objective located. Enemy helo. Load out. Tara, let's. Go. Tara, let's. Grabbing. Contract complete. All supply boxes located. Tara, tara. Grabbing milyones. Loadout drop headed your way. Nice one. May design na tong ano, loadout to. May mga sticker na ganyan. Kaya nga, may sticker na. Dapat pwede natin lagyan eh, no? Yung RAM 7 pa rin. Parin. UAV. First, extra pera. Dasan na, papi. Does anyone need this? Extra pera. Let's take it. Bilak ng UAV, no? Pop ko na ba? Sige, Pwede, ikaw, pwede. sige. Pop ko na. Request recon flyover. Tingnan lang natin. UAV entering the AO. Ito, oh. Waypoint. Dito sila, oh. Recon contract marked. Yan, meron nandyan sila. Tapos na ba dito? Moving. Parang looted na rin dito. Looted na nga. Ako nag-load dito. Ay, ikaw ba? Ah, Advised, UAV is Akit ako. RTB for resupply. dito na. Waypoint marked. Meron din dito. Ayan, sa blue. Marked. May naglo-loadout dito. Ayun, oh. Hostile. Moving there. Hit isa. Basag. Isa gulit. Moving. Sige, tol, nagtatago lang siya. Roger that. Basag. Utang ina. Utang ina ka, nakaligtas ka. Putang. Nakaligtas, putang. Get to the safe zone. Meron kanina dito. Dito. Ah, ito na naman. Coordinates marked. Nanto ka, Carlyle. Sino pa meron sa UAV tol? Ako, pop ko. Sige tol. Friendly UAV overhead. Dinig niyo pa ako? Ayun sila, oh. Waypoint. Tangina, nandyan lang sila. Uy! Waypoint marked. Tol, lipat ako dito. Sige, tol. Marking waypoint. Meron dyan kanina eh, sa may ano eh. May orange.
Ay, nawala na naman. Wala sila. Wala sa heartbeat sensor ka. Enemy UAV overhead. Ayan na. Enemy UAV overhead. Ayan, nasan sila? Enemy UAV overhead. Oo na siguro. Body armor here. Ay, meron dun ah. Enemies in the area. Enemies in the area. Grabe. Moving. Contact. Ayun, ayun, ayun na, ayun na. Enemies in the area. Putang ina. Nandiyan sa loob ah. Down isa. Down isa. Down isa. Enemy launched an advanced UAV. Nandito yung isa, for nandito yung isa. exfil Nandito. position. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Ayun ah. Patay isa. Meron pa dito. This was Basag isa. mine. Usok-usok tol. Dalawa. Down, down, patay. Patay, patay, Nice. patay. Meron pa isa, di ba? Dalawa Wala sila natin eh. to. Sasakyan, Meron pa, sasakyan, meron pa. sasakyan. Marking waypoint. Ang bilis pala ang pocha. Patay. Patay na, patay na. Patay din ako sa gas. Patay din ako. Loadout drop inbound. Nakahabol. Ah, First wave pala to. Oo. Wow. Tinitira pa ako. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Gas lang pala makakapatay eh. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words and smash their mugs with a well-placed stun. Nasaan ang putang yan to? Pay attention. You'll be out Wait! soon. Wait! Fuck! You're up next, May mate. cheater Get tol ready. oh! Meron na naman. Cheater tol! Cheater! Putang ina itong Mighty O. Mighty O, cheater. bakit? Puta. Anyari tol? Clear and you return to the front Tol, line. ang layo ko Lose tapos your tutok niya fighters. kagad. Patay ako kagad. Putang headshot. Ha? Sort them out Oh. and capture the objective. Ang layo ko ah. Ang layo mo. Wala pang scoop ang... Walang scoop ang car na tol. Oh, tanga na. Lupit Putang yun. Mighty O na yun. Pinapahalata, no? Return into base. Putang ina ng gagi. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Try kong mag-scab dito ng ano, mabilis. Sige, sige lads. Papunta din ako dyan. Yung Mighty O, tignan nyo. Putang ina, tibay nun. Ay, meron. Huwag kang buta dito. Moving in. Enemy UAV overhead. Loaded din dito. Tingnan nga ano. Dami pala dito. No? Meron din dito. Mali ako. Ngayon, babalikan ko kayo. Ang ng mga putang ng mga cheater to. Hindi maubos-ubos. Ubusin ko lang yung mga. Mungguin mo na lang, tol. Kaya nga ito. Ayan. Ayan, lilipat sila. Ayan, papasok, pumasok siya. Ooh, scary.
Oh, bounty. Sila din. Agresibo. Napaka-agresibo. Takot naman ito. Executing most wanted contract. Executing most wanted contract. Ayan na tol. Marked as a high-value target. Keep them protected. Tuloy niyo ako. Alam mo na this. Bilis. Punta tayo dito. Hanginan niya. Mahirapan yan. Ayan na sila, ayan na. Ayun, sa labas. Ayan no? Kung wala lang bomba yun eh. Yun ang yun. Nablock ko nga mga... Agresibo. Di rin naman tayo mananalo dun eh. Wala din tol. nga, May diba? cheater tol. Cheater talaga tol. Kaya nilaro ko na lang eh. Sige tal, palit sa akin si Sige, Papi sige. Chess eh. Sige Sige, tol. Lodge. Ang layo ako. Binaril niya akong car 98 na walang scope. Puta nga. Car 98 pa. Oo tol. Ang layo wala- der. Nasa bundok ako. Nasa ano siya. Nasa kabila lang siyang kabilang ano pa. Meron bang car 98 Baka na ano? ano? Walang... Hindi niya nilagyan yun sa kanya tol. Oh... Oo. Talagang pagkakita niya sa akin, tutok kagad sa ulo, headshot. Hacker nga yun. Hacker yan to, hacker. Sobra naman. Pistol Imposible nga, naman ginagamit yung pang ginawa niya. snipe eh. Oo. Ayan na, si Chess nag-invite, tara. Invite namin kayo ah. Sige. Uy. Tayin lang natin yung invite nila pag ano. Na-DC ka? Shock. Ako nagka-add error na eh. Pero hangko ngayon yung exit eh. So tuloy-tuloy lahat ta. Error eh. Error ba to? May error siya eh na ano eh. Pero hindi ko siya in-exit. Kasi pag in-exit ko na to eh, mag-close na rin tong game eh. Ito, tingnan mo itong screen ko. Yan. Wala na yata sila. Batong ano ko eh. Okay na yung mic mo. Nagbaliwak ko ah. Earphone. Nag-iba ng earphone. Hintay namin sila eh. Pag mag-invite sila eh. Sabi ni parang Chess, may invite daw kami. Ayun.
Captain Hugo pala to. Captain Hugo. Nag-iba ka ng mic? Mas okay na yun. Mas okay yan. Ano yan? External mic? Ano yan? Headset? Nakakabit sa ano? Controller. Kanina, saan naka ano? Controller. Nakabit sa controller na ano? PS4 na controller. Sige, sige. Sigurong luma eh. Join lang ako dun sa kanila. Oy, nandito na pala eh. Oy. Ayaw mag-join eh. Ayaw? Mag-join sa atin ni Jer. Ayaw Hindi, niya. iniintay ko yung invite niya. Nag-invite kami sa'yo. Wala. Wala akong na-receive. Ini-invite wala ko rin ba? kayo eh. Wala rin naman na-receive, tol. Ano, gusto nyong mag-server? Kayo na. Wala. Ikaw na, okay lang naman din sa'yo. Sige na. Join. Nandito na, Lods. Nandito na sila. Kumpleto na tropa. Pangalan nung sinabi ko kanina, pangalan ng putang ngayon. Dapat di na makasama yun. May error tong game ko pero hindi ko in-exit eh. Lokohin pa ako ng Activision. Tingnan mo to basic, Dexter. Itong error ko sa screen. Rating ko to. But tikan ko nang naibak. Pabuhat, Idol Chess. Pabuhat, Idol Chess. Kayo mabubuhay. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. I will follow you. Idol Chess. Buat pabuhat. Ang taas, malaking building. Pabuhat, Idol Chess. Buat pabuhat. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Uy, ito na, lupit naman nun. Wow. Oh, cheater! Tignan mo, kabababa lang yan. Bababa lang niya tapos tumatalon pa ako, na-snipe ako. Ibay na mga kalaban natin dyan. Nakita mo ba yung, ako ba yung nakita mo? Pagkapatay ko? Tanang lupit oh. Oo. Alam na din. Cheater yata yun. Kakatanun lang. Nagulat pa ako eh. Gas is arriving in your position. Move to the safe zone. Yun lang kayo, mga lads. Tingnan kayo tol kung saan tayo maggugulag.
Dito yung gulag eh. Oh, preload, farmland. Tara. Tara, tara. Ayos dyan, may buy station naman eh. May buy station naman, kaya Yes, sir. Basta ikaw. sipag-sipag na lang. Yeah. Tagal ko hindi naglaro ah. Oo nga, pre. Enjoy na enjoy ka sa Kakabalik ko lang kagabi. Ibang sana all. galing bakasyon. Si parin. Oo. Sana all. Buti pa si parin. Uy, meron. Meron, mag-isa. Ay, hindi pala. Nasaan na? Hindi pala, hindi. Dalawa. Takbo. Joke lang yan, joke lang. Sabi mo, joke lang. Joke lang. Sundan niya ata ako eh. Ano, duduling ako. Armor's here. Nasa iyo, Jer? Nandito at saka dito. You know, Copy. maakyat oh. Copy. Moving. Enemies in the area. Yarin mo na, Jer. So, ano, sa may second floor? Uy! Wag. Wag. Oh! Kita sa second floor. Abang. Magaling pala yung kalaban. Survive and you can redeploy. Wait for your turn now. Be ready. Fight started. You're up next. Tangin na mate. ka. Get ready. Nasa barn daw ako, nasa barn. Just inside the barn. Hmm. Good up, soldier. Win here and you return to the front line. Ayoko tong baril na to. You're done. You're up, soldier. Hindi nakakatama. Love, kape mo to, lalamig to. Uy! Tangina mo, nakaligtas ka. Not over yet. Your team can still buy your release. Wala. Ay na nawala na. Uy! Malalakas pala yung nakasabay natin dito. Duduling ako ah. Putang ina mo. Naman, bulag na naman. Puti ng bulag. Puti. Sabihin mo lang pangalan ko dyan sa gulag eh. Kilala ko. Puta. Return to base for debrief. Believe I can fly. Yun. I believe I can touch the sky. Yeah. Muna yan pareha. Ay, dito ba yung memory ko?
believe I'm pilay. Please dalhin niyo ako sa hospital. Yun! Yun! Alam na dis. Malupit talaga. Malupit talaga. Sana all. I believe I'm pilay. Pilay. May pilay? Please dalhin niyo ako sa hospital. Tuloy mo, tuloy mo. Sinatan niya. Iyo. Kung ano. Run. Ron. Panalo na to. Tapos na ba warm up? Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Tangina, Jones yan ah. Jones ah. Diyos ko po. Jones yan ah. Kailan ba mapapalabas yung Shang-Chi? Shang-Chi ba yun? Avengers Shang-Chi. ba? Asian Avengers. Oo nga. Shang-Chi. Soldier incoming. Ay, sana all. Snake Eyes mayroon din eh. Meron na Snake Eyes eh. Oo. Pinapanood ko kagabi eh. Parang F9. Malinaw na ba F9 pa? Di pa pre? Pangit paano? Oo. Napanood ko na rin yun. Huwag mo na. Boy daw si Paul Walker eh. Why ba? Oo, boy. May bagong skin, Jackal. Lupit din ng itsura oh. Nakita mo? Yung Elite Pack. Mark a drop point for your team. Oo. You'll lead them in. Ang lupit eh. Sana all, no? Sana all, madaming skin. Bili mo na dyan. Meron pa akong CP points eh. Available eh. Pwede mo kunin yan. Ano ba? Sayang nga yung battle pass ko nung last hindi ko natapos. Pangit ng Hindi mo battle sinabi pass sa eh. akin pare, sana nilaro ko. Kaya nga mo. pare. Sana, pinalaro ko na. Katulad ng ginawa ko dun pinagawa ko kay ano. Basic. Nawala sa ano ko, di ba? Uy, AFK. AFK lahat. AFK Wala, tayo. napasarap kayo ng kwento. Napakwento ano. Sige, patayin natin yung mga tao dito. Meron ba? AFK tayo. Wala yata eh. Wala ata. Wala. Ako lang. Alright, lads. Wala. Wala. Empty. Dapat nga pinalaro ko pala noon, check. Hindi mo sinabi sa akin pare, sayang. Nasa 60 pa lang ako noon. Nasa 60 pa lang ako. Kaya ka, sablit lang yun, dali lang hapitin yun. Tagal nga ng bakasyon mo eh. Ang tagal ikabit yung internet eh. Pumunta. Ay, Sana yung sinabi internet. mo sa akin yun. Oo. Lumipat kayo? Oo. Sana all. Lumipat sa mansion? Sino Ganda kaya bahay niya pa. sinusubukan ko pa nga ngayon yung yung naka-wifi lang ako, hindi ako eh. Wi-Fi lang din naman ako. Basta mabilis eh. Basta naman eh. Mas mabilis Okay lang naman din. Oh, yung Ano yung sniper oh. FPS mo, Cheng? Pag naka-wifi ka? 30, 39, gano'n. Baba.
Pares lang din tayo. Si Jer, mataas yan, sigurado. Wala, ano FPS ko? Nag-100 lang. Mga na 80, 100, Oh, ganun. maganda. Maganda na, tol. Ganda na, akin niya 30 lang. Sa amin nga, 40-39 lang ako. Tignan mo. Oh. Nagalar, 40. Mababa lang kasi yung settings ko sa graphics. Puro mababa. Oo. Yun, tama mo. May ano. Sa akin standard o specialist. Uy, sana all. Wala tayong ano. At walang money yung dalawa. Uy! Ba? Buti na lang, nandiyan kayo. Tutoy ah. Daming pumatay sa kanya. Bigla ka na sumusulpot to ah. Oo nga eh. Hindi rin tayo napansin eh. Wala eh. Nagano siya eh. Kala ko nga si paring Rolling. Solo flight yung ano, napatay Ano natin. bang katawan nito? Ah, hindi. Ano. Normal na ano. Franco, ano siya eh. Sabi niya siguro wala naman tayo dito. Kaya Load out. Tara, loadout. full lang ako. Saan ba? Bili yan. Tara. Pwede natin daanan to. May naglo-loadout yata. May naglo-loadout dyan. May nag-loadout. Sa buy station. Tara, push natin. Tara. Dali, pre. Banat Dito ka na yan. Mga Pinoy, Dito pa. Uy, sa atin eh. Mga Pinoy, Cheng? para mga Pinoy nilagmuran. Nasaan, pre? Team wipe na. Teammate na. Tayo naman. Mga Pinoy? Babalik yan na may loadout pa sila. Ito, ball frag niya, oh. Sayang ball frag mo, boy. Hindi mo man lang nagamit ball frag mo, pre. Loadout drop on the way. Sayang. Babalik yung mga yun ha. Sigurado. Nagmura, Loadout Cheng, pa sila. nagmura. Parang mga Pilipino. Kunin natin yung mga ano. Wow. Lagyan nyo ng claymore dito. Meron Yung ba? bounty oh. Yung bounty, nandyan lang, oh. Akin nabili ako ammunition box, wala tayong balay. Tayong pera. Pre, tayong pera, pre. Ito yung bounty, pare. Sige. Dito ako. Magko-cross na ba eh? Ito. Mag-isa lang, Jer. Ayun, oh. Enemy UAV overhead. Sumakay. Umalis? Oo. Hit! Wala na. Ito balaw. Uy, may nag-loadout dito, oh. Heading this way. Ito loadout, bala mo na oh. Sige. Someone go get that. Saan ba yun? Sa taas. Oh, sa taas. May nag-loadout dyan, ha? Wala, nandyan na yung ano. Balik. Ikaw umiikot lang yung bounty oh. Oo. Umiikot lang Gusto siya, niyo oh. yung ano? Tara, banatan na natin nga to, tol. Nalapit lang, oh. Pagpraktisan natin. Kung hindi tayo pagpapraktisan. O yan, nandyan lang siya, oh. Kami red door ata dito. Destination
Nasa iyo, Cheng? Oh, dito sa akin. Out of time. Scrub the contract. Wala. Wala na. Sino pa yung ginagawa ng bala? Meron pa dun ha. Nakakuha na ako. Nawala yung bounty. No? Meron pa kayong plates? Bili akong plates. Meron pa naman. Meron pa ako para. Ilan yun? Bili ako. Mura lang eh, naka-specialist naman. Sige po. Dito? Nandito. Mag-isa lang eh. Yung bounty? Ay, dalawa. Enemies in the area. Contact. Friendly loadout drop on the way. Ayun, no? Dami. Contact. Contact. Umakyat. Dalawang team. Dalawang team yan ha. Meron pa. To. Putik. Biglang lumabas. Ay, biglang lumabas ano ko. If they survive, they can redeploy. Ay, putang ina niya, oh. Camper ang puto. Nasa taas lang siya, nag-aabang sa may agdana. Dito na sa likod. Sabi ko nga ba. Hindi ka dadal. The headshot Eh? agad. Luso. Tama na. Gulag na naman tayo. Putang ina. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ay. Tangin. Ay, putang ina. Walang. Saka ko lang narinig yung footsteps nung ano. Survive, you can redeploy. Ano na sa may plug na? Lubong mo. Nasa plug na. Be advised, your team Ay, Ay, nakatapa oh. there are TB at this time. Go on. Sige lang. Fight's begun. While you're waiting, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. The teammate got a proper sorting. We're sending them over. You're all that's left. Get it done. Fight started. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. Ito na naman yung baril na to. Hindi nakakatama tong baril na to eh. Sort them out. Sabi ko na nga ba eh. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Warm up lang yan. Warm up lang yan. Yan. Ba may send Ay. Rubber. Yun. Ayun. Sino yan?
sorted. We'll be deploying Ba? shortly. Super Mario? Super Mario, ito yun. Castle oh, ito yung castle eh. Enemy soldier incoming. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Rubber bullet ata lahat ng bala ko ah. Hindi nakakapatay. Nagbabounce back sa'yo. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Pinasasating ko Dropping lang. into the area. Watch the skies. Okay. Ha? Okay. Saan tayo? Kahit saan? Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Boneyard ulit. Gusto nyo. Okay. Okay. Hello. Tara. Saan ba yan? Yo. Boneyard ulit. Panalo nandiyan yan. pa sila Panalo eh. na to. Ito na yung mga Baka nandiyan simbolo. pa sila. Baka nandiyan pa sila. Baka nandiyan pa sila. Pwede pang balikan yung loadout. Ay, pababa din. Dalawa. Tatlo. Clear to engage all targets. Ayun. Bounty target is up. Walang barel. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Walang barel. Request recon flyover. Nandito. Yun, no? May isa dyan, Jer. Dalawa. Dalawa. Ay, meron dyan. Kay Green. Sa kay Chess. Meron sa akin. Moving. Tirahin natin yan. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Sa taas lang. Yan. Patay. Nice one. Good, man. Ay. Friendly UAV Uy. overhead. Nagpupus Yun pa, din yung kasama niya eh. Nagpupus. Ito na. Sige. Abangan ko dito. Down. Nice. one. Idol Lodi. Sana all. Idol Lodi. Meron pang isa sa taas. Ayun, sa taas. Ayan, taas na. Ah, meron na naman. Pupush na naman. Nag-loadout na. Tol. Mag-isa lang. Nakaano ako dito. Saan? Dito, pre. Uy! Ay, puta. Nabusan ng bala, pre. Punta na ako. Ito. Ay, putang Shit. ng gago. Ang patay na lang yan. Nabusan akong bala. Teammate was sent to the gulag. They'll follow. Laki na yan. Down. Wala na akong bala. Nice one. Enemy UAV overhead. Pala? Enemy UAV overhead. B20 lang palang bala ng ano. Puta. Wala bang bilihan? Walang buy station, no? Walang yung tipid ng Meron. buy station dito. Yan lang. Sa ano? Yan. At... May box pa sa loob ah.
Ang dahil kong pera. Loadout na natin to. Loadout pa tayo. Kaya naman namin yung pare Rolly. Para may baril tayo. Sige, mag-loadout na ka, loadout na ako. Bigay sa akin yan ng Sorande. Let's go. Yan tuloy di ako nakatingin. Ako na pala, pucha. Eh, buhayin ka namin, buhayin ka namin. Loadout ka. Loadout kayo, loadout muna kayo, loadout muna kayo. Loadout. Sinasabi mo loadout. Nga lang yan. Ano dyan na? May threat ako, may threat ako. Dalawa, kay Jer. Jer, ako Ito na pera mo, Jer. Nakatrack sila, pre, nakatrack. Tandaan ako dyan. Pre, ayan Jer, sila. ako na pera mo, Ayan. ako na pera mo. Nakatrack sila, ayan. Takas ka. Ayan, oh. Dito nga, nakababa na yung isa. Puta, mga nakaloadout. Ina. Mga yan, sayang pera. Mga nakaloadout na. Kaya pala. Fight to earn redeployment. Di bale, nabili naman natin si ano eh. But if you lose, you're done here. Idol Ano, may Lodi. tao sa superstore pa. Time to earn your freedom, soldier. May tao sa superstore. Kala ko, auto anong baril na to? Burst lang pala. Your team is still waiting. Sige lang, pre. Ngayon nalilito pa rin ako dun sa M30 ay sa ano na yun. Sige, di ka mo. May scab dito. Sige, pre. Riley! May tao. Uy! Bilis naman. Hacker ba yun? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Yun, no?
Lakas na itong card na to. No? Unlock ko nga ito doon sa may ano. Ang sarap pala kasi nito. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Oh, Panalo na to. You'll lead them in. Tapos na warm up yan, eh. panalo na, Jeff. Tapos na ba warm up? Gulag na, para din na tayo maggulag mamaya. Oo, gulag na tayo. Diretso na. Unahan na natin. Unahan na natin. Unahan na natin, ano? Hintay na lang Unahan tayo, na mag-camp natin na lang para- tayo doon, ano? Sige. Ay, walang buy station. Ay, meron. Sige. Mounting contract. Okay. Sige. let's go. Panalo na to. Naamoy ko na, naamoy ko na. Primary objective is to kill them all. Bounty target identified. Slot the bastard. Nagkakagatan pa ata dun. Parang may kagatan pa ng aso ata. Kagatan pa. Gaaway na naman sila eh. Si ano yata yun, ah. Sino ba yun? Yung Husky? Oo. Eh, may red dot. Ano yun. Merong, ano. Meron dito eh, pero parang inuulit ka lang niya dito eh. Inuulit lang. Oo. Kung di mo na chamban yung ano. Loadout? Tara, Loadout. buy station. Wala lang Ano buy lang yung station. Loadout ha? Send them up. Tipid sila ngayon, pre. Sige, tara doon. Bounty natin. Tayo doon. Palapit, palapit. Palapit ang bounty. Tirahin muna natin yan, o. Baka marami yan. Pwede din, gusto nyo. Uy, may red door dito. Pasok tayo red door. Gusto mo? Ayan yung bounty, oh. Sige, Ito, red door. Oh. Pasok ka natin. Gusto nyo? kayo. Bahala. Sunod ako sa inyo. Dito sa akin yung red door. Ah, tara. Asan kayo? Dito. Tara, tara. Tara na, ano. Let's go. Uy, Ano ba piliin Daming natin? red door. Ba't ang daming red door? saan tayo? Mamimili ka, pre, kung Mamimili anong ka gusto lang. mo. Tara, dito tayo. Parang kwarta o kahon yan eh. Dito tayo sa makipot. Yun! Makipot! Mahilig talaga sa makipot. Yun! Tsambahan natin. Uy, bakit may ano? May advance kayo? Advance baby, oh. Friendly advanced UAV marking target. Ayun, oh. Hinahanap tayo dun, no? Ah, meron dito, dalawa. Meron. Kaso, wala tayong buy station. Putek. Ito yung buy station, oh. O, tara. Tara, pre, Tara, tara. load Punta out na tayo. tayo. Buy station muna, buy station. Malayo naman yung kalaban eh. Ayun, nagpupush dito. Malayo. Ayun na, pabagsak. May pababa. Hostile dropping into the area. What? Down. Nice. Nice one. Yan, Akin na, pre. ito na yung pera.
Drop ko na yung parrot. Para. Diyan na, Punta diyan ko na. lang yung pinatay mo. Meron. Ain't no way. Nasaan na? Nadaan ko lang yata yun eh. Ito, nandito. Setting Claymore. Wala dito. Saan si Kulo ko eh? Loadout Ang na. bilis naman niya. Nasaan na? Body armor here. Napatay ako isa eh. Nakalayo pre. Kabala oh. Does anyone need this? Chet, confirm na yung pinatay mo. Cheng, na down na nag-parachute. Pampi nila ata yun. Napatay na pre, confirm na. Oo, patay na sa akin. Okay. Bili ako ng ano. Bili na tayo ng selfie kung gusto Diyan na yung niyo. gas. Oh, Uy, dyan na ba? kunin yung sakyan, nandiyan yung gas. Mabilis shit. yan. Kunin yung kotse. Tara, nandiyan na yung gas. Pasok muna tayo sa zone. Tara. Lipat tayo dito, lipat tayo dun. Hindi, pasok muna tayo sa zone. Malayo Sige. natin. Gusto nyo, pwesto na tayo dito sa malayo kagad eh. Tara. Parahan sa bilog. Sana, hindi ako marunong mag-drive ah. Riley! Mga walang niya kayo. Oh! Uy, gago na ubos. If you survive, Naubos kami. Biglang dumating. Takas ka na pare. Buti na lang nakatakas si ano. online. But if you lose, you're done. Nadali kayo nung mga yan? Oo. Time to earn your freedom, soldier. Wala. Wow. Welcome to Gulag. Your team can still buy you back if they have the cash. Ito ang ano, tibay naman. Nakatayo ka lang. Uy, Uy, nakalabas sa gulag ah. Hindi, si Bote. Nandito pa. Sana all. AFK ata yung malabang ko. Sana all. Wala akong baril. Sana all naka-gold. Yun o. Up po tayo. Uy, truck. May truck. May nagpo-push. Tago. Hindi niya alam. May third party pa. Hindi niya ako na. Ayun, may kasama siya. Wala pa akong baril ah. Pre, plate siya pre. Armor's here. Binanatan siya oh. May tao doon. Ay, meron May nga. loadout pre, kuha ka na. Meron ba? Sige, kuha ka pre. Kuha ka pre. Wala ako. Walang pera. Era. Uy, orange. Pwede tayo bumili. Pwede tayo bumili. Hindi na kayo.
Toto. Buy station, buy station. Drop ako ng pera. Drop ko na. Ayos. Tara pre, tara. Ingat, ingat. Nag-dead silence pa? Talaga naman. Pre. Magdudos Para na ako. ma-dead yung kalaban, di ba? Oy, thank you, Master. Uy, ayaw kakababa pa lang. Ang Balik ka naman galing. maya. Pwedeng mag-loadout, ano? Oo, pwede, tol. Loadout kayo. Paring chest. Looted dito ah. Ay, ba't ganun ang ginamit ko? Looted oh. Uy, may bumili dito ah. Oo nga, wala akong bahala. Takbo. Dito, Pwede pre, sa tayong bumili. may police station. Meron dyan tayo. Abot ba pera natin? 4K. 5K. Oo, abot. Tara. Tara. Ah, ito pera ko. Drop. Yan na, nag-UAV na. Paano? Namatay yung bounty. Ah, Salamat po, Mayor. Habang paplato dyan. ano yun? Bakit may ay! Sa likod. Uy, sa likod nga. Ay puta, Buy dito station. rin no? Puta. Nandito na, naman. meron na rin galing yung mga superstore. Galing Puta superstore. na. Grabe naman na baril yun. Konting ano, Nakita headshot naman. ka Oo agad. nga. Headshot din ako pre. Dito. Surviving earns them redeployment. Bilis nun, headshot. Headshot ka agad. Ay, putang diyan. Diyan na. Parang ano. Ay, sinunod ako. Yun ah. Oh. Binitin na. Walang kalaban ah. Nagkakamplat yan mga yan. Alright. Yun na. Yeah, please. Yun! Tanga na. Adis! Wala kang sasakyan, pre. Yun nga lang, walang sasakyan. Ito, kunin mo. Abot to. Pwede rin yun. Kaso baka may tao dyan ha. Dalawa na yung ATV oh. Nakawin ko na Wala. pre. Mukhang clear. Takbuhan mo na kagad, pre. Sa labas na kunin mo. Yo. Dale. Yo. Scab ka na lang, pre. Scab.
para boy na lahat. O siya, sige. Ito. Kala maboboiler eh, no? Yan ang gusto ko sa'yo, pare. Kaya idol talaga kita. Idol Lodi talaga yan. May bumili pa doon, no? Nako. Hoy, puta Ayan na. na. Yun Diba? lang. Warm up lang yan. Magaling. Ano bang strategy natin ngayon? Mag-recon kaya muna Recon? tayo. Para Try sa natin? matagal. Oh, sige. Recon gaming muna tayo. Okay, try natin lahat. Kaya po. O, dapat buba daw. Buba. Yun. Yo, bounty. Kanta ng may bounty. Riley. Cut! Dami na. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Nakatuloy. Bitaw mo yan. Dami. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ilag. Ilag, puta na yun. Maglalag ka? Alright, that's Ilang, ilang. how we do this for real. Hostile dropping Palit into the tayo sa server mamaya. No, okay lang, okay lang. Yun na kayo. Kayo naman. Okay po. Pangit ng pili ko eh. Ayan, Recon, yan. Ah, Rico naman. avoid the gas. Recon naman. Ba? May mga bababagay? Meron din yan. M-base eh. Move to the next area and secure the perimeter. Alright, lads, let's get it done. Hostile dropping into the area. Advise, there's an enemy team hunting you. Satchel, oh. Sino kailangan ng satchel? Sige lang, tira, saan ka na? Uy! Oh, tatlo na to. Naglalag. Sa bunker yan?
Oo. Oo, nandun sila. Nandun sila pare. Dalawa. And you return to the front line. If you lose, Meron din sa akin. Grabe naman makasama yun. Headshot kagad eh. Tago muna ako. Sige, boss. gave them a proper story. Stand by for redeployment. Chamba. Saan dito? Nahanap ako. Nahanap talaga ako. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Utang na mo. Ang ganda. Teammate has entered the Hindi gulag. niya ata pumatay sa akin eh. Surviving earns them redeployment. Ay, nawala siya, no? Kes nag-lag. DC. Palit tayo, ano? Easy na naman. Carlisle, server. Sige, sige pre. Gusto niyo pulot ko na? Tara, tara. Primary objective is Tara, tara, tara. Pulot ko na. intel secured. Sige, sige. Invite ko kayo pre. Sige lad, sige lad. Join ka na lang Jer. Ako join ka na lang Jer. Ah, sige, sige, sige. I will join you. Okay. Bet kita bossing sa, ano, sa kanila. Sige ba? Pa naman joinable. Pow. Ba't kita lads, ano? Sige boss. Sige. Yun. Oh. Yun. Yun. Nasaan si Parin Chess? Wala na siya. Ano, wala Error na daw to. yung laro niya. Error? Sa akin yung error ko, hindi ko ina-exit eh. Tinabi ko lang. Trio muna, trio. Hintayin natin. Roger that. Vehicle customization. Bagong ano. CX9 Gun India. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy soldier incoming.
Okay, let's go, let's go. Mecha. What? Yeah. Are you okay? Let's go. Yo! Let's go, Mecha. Let's go, Neka. Neka, do you have mic? Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. I don't have mic. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Copy, copy. Oh. What? Patay agad? Walang baril. Yeah, wala yung number. Patay ako kaagad ng pucho. Walang baril po ito. Tangina yun. Wala pala akong baril. Ay, bala. Walang baril. Enemy soldier incoming. Throwing stun. Nandiyan pa rin sila sa taas. Wala na, wala na. May umakyat. Oh, fuck. Oh. Where is it? Where is it? Fuck off. Oh, bitch. Got movement. Sniper. Gas is moving. Okay. Sige ah. Taas. Enemy UAV. I've got you. Yun. Put in the safe zone. Watch for enemy. Baril. Enemies in the area. Uy, ang lapit naman. Oh. yun. Ano nangyari dyan? Meron sa buy station sa baba. There's one in the buy station. Got only 25 remain. Puta. Kumobra. Heavy system deployed. Loadout drop headed your way. Nice, nice. Okay po natin. Oh, umabol. Thank you. Naganap ako ng papasukan pa eh. Does anyone need this? Bounty target has been marked. Kill him.
Baril. Enemy UAV overhead. Meron dyan, Jera. Bounty target is down. Well done. Ang ganda ng loadout. Loadout? Enemy above Dito us. sa akin, libre. Where? Here. Blunder cash here. Cluster strike incoming. Take cover. Gas is inbound. Down. Nice. Dead. There's a satchel over here. Body armor here. Gas mask. Body armor here. Get it. Grenade out here. Improve the safe zone. Nasa tower. Shit. Ayun. Come on. Gas is moving in. Safe zone located. Fire zone down. Buy station costs are adjusted. Airstrike. Enemy precision airstrike. Take cover. Putang. Dalawa pa sila. Sa tower meron sniper ah. Yeah. Sniper, the tower. Moving. Enemy UAV overhead. Taking fire. Prices are back to normal. Did you guys get your loadout? Yeah. No. Closing in. Another airstrike? Down. What the hell? Airstrike. Take cover. Down. Nadown ko yung sniper sa taas ah. Nice. Sniper down. Here. Sa tower. Wala na pre. We're not out here. Regroup in a safe zone. Moving. Taking fire. Ano pala? Oh, by the tent. Nabala. Meron dalawa sa taas pre. Tuli yun. Bala. There's a... May bala dito, Lods. Dito sa... Sa likod ko. Putik.
Taas lahat sila. Nasa taas, pre. Na-down ko, pre. May backup pa rin siya. May backup sa taas. Keep it up. Uy! Nagtanim ng bomba. Nice one. Neka. Seneca. Neka. Babysitter, iyo. What up, Death Shot? Good shot. Hostile dropping into the area. Watch the skies. They have Mike Carlisle. I don't have Mike. I don't have Where are Mike. you from? From Coroy, Santo La Union. La Union. La Union, yes. La Union. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I'm from city of Gulag. Pakistan. From Pakistan. Okay. From Gulag. From Gulag. I live in Gulag, man. Area. Watch the skies. Gulag. Moving. Battle royale. Okay. Mark a drop point for your team. You're Copy that. Copy that. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Dalawa. Moving. Your primary objective is to kill them all. Okay. Uy. Enemy UAV overhead. Load out, load out. Load out. Vendor here if you need equipment. Moving. Gas here. Body armor here. Enemy UAV overhead. Moving.
Load out, load out. I-drop ko na yung pera dun. Si dead shot. Dead shot, load out. Drop your money. Everybody. Thanks, man. Drop your money. Drop your money right. Drop your... Alright. Pala na lang. May nag-load out doon ah. Ano yun? May nag-load out doon, no? Got gas moving in. Wala nang bala eh. Gabang sila. Down? So, bahala oh. Down sa taas. Yeah, down. Down yung sa taas dito kung may sniper kayo. On the bounty target. Source Oh, wala akong sniper. enemy UAV overhead. Moving. Kalaban ka dyan? Dalawang down sa taas. Uy! Eto pre, oh, dalawang down sila. Oh. Sayang. Nandito rin. Dalawa sila. Sige, yan ah. Nakap na. Down. Yun. Nice! Nice! Nice one. Iya. Yung ano mo ah. Oh. Shit. May load out. Buti na So, lang. wala akong bala. Wala akong bala. Sige. Diyan na, dito na kami. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Wala akong baril. Ito yung sayang yung mga yan. Gusto ko sana sila. Andito pala sa loob. Oh! Nandun pala sila. Doon din nag-drop eh. Dami. There's 3 loadout. Wala. Where can we drop? Ay, dami sa loadout, pre. Enemy dropping into the AO. You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Dami sa loadout. Should we go right? Push right? Oh, right. There's a lot of... Gas is closing in. go right. Go. 125 remain. Meron. Hit ka dyan, Jer. Huh? Yeah. Meron. Para panalo. Saves. Ayun, oh.
Dalawa sila. Meron dito sa mga tent. Dalawa yan, dalawa. Ay. There's a lot of people in the tent. Uy, black screen ako. Black screen ako, pre. Oh shit. Ano yun? Error? Hindi pa namatay yan. Ewan, pre. Wala man nakalagay. Black screen lang. Black screen lang. Oo. Glitch. Ewan, white girl. Ayun, ako na. Balik na. Hey, Jar. Load out. Oh, nag-load out ako. Marami sa taas, Jar. Marami sa taas. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Likod, likod. Wow. Nasa likod eh. Oh, tano na. Kumama kasi sa keyboard yung mouse ko eh. Masyadong malapit. May nag-snipe. We should get to the safe zone. Saan yung nag-snipe na yun? Hoy, no! Hindi pa. Naka-slide pa siya, no? Dapat hindi na nakaka-slide yun. Oh. Ay, dyan na. Nakaabang to. Nakaabang. Moving in. New safe zone located. Yun, makakabalik pa. Revert disabled. Let's get the bounty. Does anyone need this? Abang na abang. I'm trying to get to the target area. Sniper rifle here. Ping, ping, ping. Gas is closing in. We should get to the safe zone. Yun yung sniper, oh. Yan yung sniper sa taas, pre, ah. Yan, nandyan, nandyan. Okay. Contact! May bumaril, may bumaril. Down, 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 pre. Down, Nice, down, nice, down. nice, nice. May isa pa, may isa pa, may isa pa, may isa pa. Meron pa yan, meron pa yan. Nakagold ng ulo. May bumili, may bumili. Uy, puta, yun na. Yun na nga, Jet. Nandun pa rin, oh. Nasa taas pa rin sila, nasa taas sila. Oo. Gas is moving in. New safe Ayun, zone oh. located.
Nandyan lang sila sa taas, Jer. Diyan ka lang, Jer. Diyan ka lang, Jer. Diyan ka lang, diyan ka lang. Nasa taas sila. Advantage sila, pre. Ayan, sa'yo. Sa'yo ang bilog, oh. Nasa taas pa rin sila. Ayan, nasa taas lang sila. Sundan mo lang ang bilog, pre. Sundan mo lang. Bababa sila sa'yo, bababa. Ba't ganun? Pucha. Unahan mo na. Yan na, sa likod mo. Nakaandyan lang yan. Ah! Ay, pang- Di ka nakita kung saan siya sumunod. Nakita yun ah. Last game, Idol, last game. Papasok na. Lods. Lods, papasok. Last game. Tagal ah. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Enemy sighted. Kaya tagal. Enemy soldier incoming. Hindi unan, dal. Hindi unan. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Bravo, dal. Up. Okay, last game mga lord. Panalo na to. Sayang yung kanina, no, Der? Science. Hey, game. Here we dropping. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, Come on. closing in. Proceed to the safe zone. Enemy dropping. Balance yung Dami. too much, my friend. Clear to engage all targets.
Nice, nice. Very nice. UAV overhead. Enemy soldier incoming. Found some armor. Located a supply box. Secure that position. Nice. Be advised, enemy soldier tracking your location. Dalawang pocha. Ay, ayun, oh. Shit! Coming. Meron dyan, Jar, ha? Meron dyan. Easy. Just inbound. Oy. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Yun ang reload niya. Watch for enemy. Ang inang yan. Namatay yun. Hindi ka nadali. Diyan pa rin yan ha, sa baba. Basag-basag na. Nice! Uy! Ang yan. Alam nyo, nasunog pa niya ako. Sunog pa niya ako doon. Talog pa rin sila. Enemy UAV overhead. You've got a loadout drop inbound. Ito, may backup pa rin siya. Dalawa pa rin sila. Nandun pa rin. Oo, dalawa. Wala. Doon pa sila eh. Dalawa yan eh. Oo, tanga naman. May nag-aabang sa loadout. Huwag kayo papunta. Naku! Ay! Nice game, Uy. mga pre. Bukas na lang ulit, girl. Sige lads, Mga pre, bots. Okay. Only 20.
Yun. Anin. Ay, bus Dan. Imo ko Dan. Anin. Sino ti main bat niya? Oh, alas 6. Alas 6, gano'n. Sa isan. Para takte oras. Ayun nga rin. Oh. Ay. Biro ka nanti barang na earphone. Mag-earphone ko. Ay, ang iso sa raman tata? Napigsa, kasla ngay ko, di mo na nga mic mo ko. Kasla napigsa to pick up na ang awa nakapsat ko noise cancellation na. Data sa saram tata ka may mayat. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kita ay maya mo data mic mo nga ko. Susaram. Biro ka dia pang hangami nga pang PS4 ako. That's enough fucking about. Oh. Now we do this for real. Kita am katay ko. Dati noise cancellation na ta oray na nare-reject ko. Ay. Pag disagan ta, diretso gulagan. Ulak. Diretso gulagan. Ganyan to. Battle Royale. Dita. TNT soldier. Yeah. Be advised, gas is Oh, TV station. Get ready. Sige, sige. Madayo taman basit ti gulo. Eliminate the target PAO. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Helicopter lah habol na mo diya. Adayo kay ti bye-bye dita niya. Ayun yo. Ayo. Ayo. Tingati Luzon no. Tingyang ting eh. At kumano ka? Kuka gamit ti aquarium salt water aquarium Kasi dagjelo na ka, mabalin lang ko magalat sila. Ito na. Libre. Naginat Tigat ka. Agbirok ti may karga.
Rang pa. Bye-bye ito. Nagbiyahe ka pa ito yata agarod. Supay nga bantay Kaslide eh. Hindi noda ka dyan kuro eh. Pangkalag bisikleta. Panjaluna. Motor lang. Pero lang ano, bisikleta tayo sa apay eh. Pantay luna. Ewan na. Paraw. Power. Darigayo. Hey guys. Puro dyan luna lang. GNT ko ah. Itapit picturean tayo dyan. Ay watchtower. Well. Diyan sa bayad di Giant. Ay ginaitan dan. Ay nga. Kabayadan dan. Bayad na Giant. Natumok mapapanin. Pinagbalinda tourist pattern. Discover dan sa kita picture tayo ah. Mintas mo tan Pinipintas dagay. Loadout tan. Dataw dyan, tiko ah. Pag shopping cart. Fire station. Pang gumatang. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Team wipe mo tan, nawang kadwa na. Team wipe mo tan. Team wipe. Dabi mabanga may sabta. Ay, daya. Lodatan. Talugan ito ya. Puro akman tulad dito yan likod. Sa likodanan. Ito yan. Friendly loadout drop on the way. We're in safe zone. Watch for enemy. Tambayan. Bala. Sige man. Bala. Sige. Sa 4-5. Armor. Kurang sa. 500. Kurang 100. Agora ito glutak dito yung banger. Ito eh. Moving. Final pass ito eh. Pero ito yan. Plunder cash here. Di na mag-ayam dito yung tropa mo. Kaya ayam din namintan ni Pruden. Dua kami. Minta ay, di namintan din. Pagbi lang. Pare schedule na no. The king dito ay bali nga gatekeep ta eh. Ida Jenny may sana. Naglumlumbang eh. Ay duwada. Disregard last. Yung mga basi dito eh. Atras ka basi. Masirip na ka? Nagarawati palto. Para ti ko ayan lock mo. Para 1 kilo.
Kanta rito eh. Balintang gatekeep suda. Kawan damot doon. Saka mag-low loadout. Helicopter dito eh. Buy station. Dada. Hindi nga to. O na pan imuli. May mga looted dito ya. Uy, dati ko. Takas pa ilang to. Dito yung building eh. Dadya dulo. Diyan nag-load out ah. Hindi. Dapat. Uy, bakit niya alam? Diyan. Oo, alam niya oh. Saan tayo? Alam na nun niya rumarak eh. Oo. Kasla hacker eh. If you survive, you earn your freedom. Nababangan na kay ko eh. Nga to eh. Muna nung nabandayan ko. Boy. The fight's on. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you Sour. lose, you're Sour yan ah. sort them out or capture the objective. You got roughed up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Gulag mo na yun. Lag. Oo, kung sa kalaban ah. Shotgun. Taunahan. Feeling ako ah. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Ah, lala. Matingkas nga ako ah.
Skin? Warm-up's Yeah, done. Time to kick this off. Headset. Basta, sabi kita i-review na. Ada PS4. Ito pang PS4. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Legit ah. Avoid the gas. Ah. Get to the safe zone. Kuya? Does anyone need this? I'll take. Ganda kalaban ako di patayan ta. Taray. Taray. Taray Borussia. Oh. Damo. Damay sa sayang ko. Biling na ako dako. Da na paligin na pindot ko to. Pariti shortcut na ti milik eh. You win this fight and you Gabay return to the da front gente. line. But if you lose, you're done here. Sort them out or get to the objective. Looking a little worse. Eh. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Mulo. Ada aja baba. Ada garahe. Wadah. Iwada. Dapat may sa garahe eh. Duda. Dagagayan mo. Adu sila. Nyaman. Pagor bulit eh ko. Pabor bulit. Ay, napag-stop. Kailang. Puro na eh. Bali mo pa yaglot siguro baka ang pangaluted. Check mo ano damangag mo nga ko. Oy dada. Datang eh. Nanat. Taray. Parehas lang kami nga porte. Kapon sama gulag di eh.
Ye Tito, tropam dia eh. Ni? Tito, da Tito. Tito Ito yung matinagan na. Ito ko. Ito Warzone. Nasa bali siguro. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Naglalag ah. Lalag. Lalag ka? Lalag. Titigil ako nakargad block. Kitap ito. Da makita nga kalabang kag nervyosa mo to. Pataranta. Kapinto mo. Panagtutudo niya. Ayan yun ah. Wen. Metat. Pagtawan. Ayam. Oo. Pagtawan todo. Awan. Di na minsan na nagarbis. Di kay ayam ah. Oh, Di kay ayam tayo. Di lunes sa ajay. Di ay martes ta gaya. Pag kasano ngayon, inartaka mo na ngayon yun. Lang arbis. Ayun yun. Naglalag ah. Wen. I-exit ko man dito. I-exit ko. Liton ta. Last game. Bossing. Igat to manan. Okay. Sabado ka. Gig. Lakad. Service di ko. Autobot. Dati battle pass. Tinatang mo, Battle Pass. So, mausar mo data CP points mo. Battle Pass na. Tornong mo. Naglalag ba kanyan? Jackpam mo. Kas lansa. Saan tama damdama? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Mayamat. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Dang. Enough practice. Time for the real thing.
Ka magpili, boss. Malas din kita pilik eh. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Dito banda. Ya? TV station. Walain, wan. Walain mata. Light vehicle here. Affirmative. Oh, damay sa. Sige nga to. Eliminating targets in the AO. Damay sige nga to. Hostile dropping. Watch the sky. Ako. Ay, ito. Sana. Contact. Pwede nga to. Ah, daluduwada. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Fight's kicking off. Pay attention, you'll be out there soon. You're up next, mate. Get ready. Tag na naman. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeploy. Dara pilot ah. Kada tayo na jet. Chopper. Kuya, garo doon. Lumapit yung chopper dyan isa. Kaya sa rutong kanta. Ay, po. Looted nito. Ito naglutan. Looted na. Delicates, delicates. Uy. Oh, dito sila. Dalawa sila. Dalawa. Wala. Nasa loob. Your teammate has entered the Gulag. Surviving earns them redeployment. We're not all here. Regroup in a safe zone. Enemies in the area!
UAV overhead. Your teammates done in. They're returning to base. You're the last one on your team. Finish the job. Nadali. Dua kalaban tayo ito eh. Ted. Tedsa. Eh. Bimbabal. Mas iwas. Dapat gari-gari ko ni Joy. Aray. Red pa eh. Red pa eh. Ah, wag mo. Bigyan nga to tayo. Oh. Ay nga naikasa. Nakakasa yung baril ko. Pusing, tumbigat tumanan. Sige lang. Sige, sige. Sige, sige.